Ghana ni abayu afefefe so no wakopie Dubai wanya ne yonko Nigeria ni atese wo mu nyina ebo abrabo no e wo Nigeria ho na Ghana ni no wakonya eye broni kama awale no Dubai atese abrabo no ekoso a namfosem ne Nigeria ni no ayet height no mo biebie ndwuma kro Ghana we so bie ne de wo Nigeria na ndwuma omo ye no kirese omo ton eye 7 nkrama aduane nkrama bulldogs nduane no wo so business we ye ne de wo Ghana na kirese we so eye ne de wo Nigeria eye team friend no anu odin po mo team eye Nigeria nem se busuani bi ware wo Nigeria na kirese wo mo ba fie achente wo so mo kwaji omani enti o ka kira biga tango se wo mo ko Nigeria na onkoja no wedding no enti wo mo nyina tu anamo eko Nigeria se ne wedding ko so na ye hotel room mo ko so ye no eye meme da ye ba ko wedding no driver wo mo be ma no be fa eye sa ladies two we no sabra mi ka se maba wa mienu ye hwem wo Nigeria montin so ba bia hotels nyina ye hu omo na ye abigetando no enama testi wo bi se ono ye kidnap no na wo se hwehwem na tese obi na afa eye maba wa mienu ahye ba bia wo pese odi ombo ne se sika na wo po se den yo na wo hwe nipa nso a driver no wo be fa na ye wurawura mu a kire se sa papa na nkasa no wo ko ni fie ni ade na wo hu maiwa ne ma ne nso wo ba bia ntifie na tese papa no ya ye obi a ne ho ya hu na nipa nso ye hu ne nwuma wo ya nkrofo ewurawura mu ade sansem wo nyina abetudwa ma yenko eye nsem efi Nigeria ni abawe bi anu emra efa sa abrante okofo mu fi hotel no emra sesia minua e friend Abigetando ono ne kunu na eti Dubai nse wa wi school kama university ono ne kunu aware ono ne kunu na eti Dubai omugbo mu business nukunu ne ye half German half Lebanese nti omo bi omo shop o Dubai na mo tekama na owadamfu bi ewo ho emse wona na nante be 5 years ni o Nigeria ni nti eya na odina bafie eya na omo ge no so emse Dubai na no so stay nti emse na damfu pa ona na nante but recently omo bafie nti omo wo fie na e kan se na damfu no ka che my sister so ni cousin bi ware nti no obeso omo ko Nigeria nti mama na mommy kura sa time na poppy ni around nti me mommy kura ka chen so Nigeria de hu nti ebe ya nka ontwetwe so kakra mama no nko no so oki emom na damfu no said your trust no na nti bibia nsi na so oki waka sa de am so no so no owo store takra de ton sa person no nkraman na amrofo nkraman no na DJ nyame won say Nigeria was store no Nigeria ni na so sister my sister and was store no no say DJ nyame sa Nigeria ni mebo ori Nigeria ni wo Dubai ho yes ono no wo Dubai ho ono mo ba Ghana am say this last month ya atwa mo ba Ghana as a holiday nti omo ba ya no so okay said na damfo na ga chen say nkweja no Nigeria for wedding no and the corporate no afa so ato saa ne nkraman no aduane ne saa ne nyema no am say Nigeria say ho na nkraman no ye cheap saa nkraman mrofo nkraman no ye cheap nti no obekọ nti me de na menji ntum but wunim ma na o ma ba so na ye de ya o kan sem na na ya omokoye yo wa yenteneka message no ye almost close to getting to 3 weeks. Last week I told about 1 month here you say was send a message say please I've been kidnapped by Andrew so call police. We suffer nti ema ye fast to come Fred Blay honorable Fred Blay MCMB chairman old ex one no ha na oye ono so ye hu bibia okofa Interpol momko Nigeria oye researcher Naija omko sa omse Abuja omko che sa ma omko ko check camera no je say man bia ofo mo ka hotel ho say odi omo pie akwo mse say wedding is den
ono no mu hu no wo camera nim nti enam so mom kwochi ma no na mo ye interrogation bisa ma no nkasa omo ye ya bia so be kasa wan kasa na Nigeria Ghana Interpol ne yes and yes adia mo fa ne mra e Ghana sen Lagos no mo hu se dia because em se hono na omo pampa no o prison okura na otumi ye ko nti omo yi ne mra na omo yi ne bae sina na ma ne nkasa aye bia ma nti omo ko no fi o so omo ko boss e omo ko omo hu Nigeria girl no ATM card ene man tare bi ene ma hu ni maniema ije nyame na ya dwen wa ya nti ase na say okay ande me ahwe de e besan si ye o mu na obi asa send video say Nigeria fo ni bia ma na oma guest ne bae no my sister down for no Nigeria ni bae no ni video ni na tama one na girl ba ko no kasa say omombra say dia me send video no ma wo no one omudi nkomo say omomra no one omudi nkomo say omomra no ni video ni sa tam na from ni video ni nti enje na ye ji video no ye boy ye chese na ye say yam pa say o invite sa Nigeria ni say omomra wedding so now video nyame ya say ye be rechi minu ya sanka no so na Ghana Interpol so wono wa so still ye free bi omo so mo ye hu bibi omo ye bibi so still into no story na ente sa say ye kan say obema bi omo hu no wo Facebook online omo travel all the way to Nigeria na ya chi omo dabi ente sa kra sister wa ware ono no kru na wono waware ono no kru na wono omo ye omo business bibia ye responsible guy we university or national service kra wie wahu nti sa na asem ni nyina ate nti storyline na ba ne de anye mebo nadafu Nigeria ni munim no adafu Nigeria no am say ono na ko school oshia no Takoradi University Poly this year they see omatana na university no ha almost 5 years ago nti odo ne ba fie odo ne banzema ha ya omo ba fie ebu wa okra efie ba ko so wakra na omo akwa akra sa almost 5 years nti me sister no kwa no wanda ndwe ho say bibi say betumi aye den asi on say DJ nyame obi a ono na nante a che de o trust no wonje because odo ne ba fie ono na ko Nigeria open and first time ni ono na ko Nigeria open ewo gen na busuafo fie nti yenim na busuafo ni nyina sesi ya no kasa ekwempo no gen na busuafo no omne ye communicate se omo so omo hwehwe omo nipa nti omo kwempo na ye Sunday ska omo a omo so omo ko ya omo ne Ghana Interpol ko chire ma no so they said assembly city but Nigeria for na ngasa na yan trust omo nti mitumi ka se bia gen no etumi ba se bia planting asa untumi nka because Nigeria need to me bibia excuse me to say nyom nyina but Nigeria need to me bibia enti sisi ana wo sister no wo sister ne na damfo ne na wo kire say ya kidnap omo yes message update bi ebenya wo sa abigetando nsem we hu ye de bebro say yensa kam say yensa kom sa akosi sen nyankopon embo ho ye sese o mokra de obane fo menjin from say pientwa makra